Ima se. Mario? Mario, šta imaš za reč? Gospodin Babić. Mora da je li te frka? A Mario mu se totalno sviđa. Mir. Lena, Lena. Stvarno dio ovo može doživjeti. A ovo nema, majke. U Maksimiru jedino se u jezeru baciš. Da. A di sada? To put... Ne, sad sam ga prvi put vidjela u životu. Odite cure van. Labu. Čuo kako reži. Ne, Lena.